Mizoram COVID-19 vei anom nual to avangin Mizoram Sawrkar chuanin total lockdown in chhiarchhuahna thar June ni kwa sangni somni atanga June ni somni pani sangni somni thleng mantur in chhiarchhuahna dan thar asiama heng dan thar te hianin lockdown chhiarchhuahna alo chuak to zong te athlak lockdown ani he in chhiarchhuahna hianin international border chu khar chhun zawm ani anga interstate border kharmek te chu khar chhun zawm ani ang Mipui airport po June ni sang ni som ni tlai dar nga atangin khar ani ang bairabi vaireng tele kan mun kaltlang kongpui te ro chu essential commodities bakah home department in aphal bungrodang phurlir theite tan hon ani ang Home Department phalna lamha salo chuanin Mizorama zinvei vakte lu khap ania Mizoram mi le sa mundanga Tangkhang Sawrkar in phalna apek to kalkonga thangmek te ro chu anlu phal ani ang Mizoram chu asan ture ro chuan an omna deputy commissioner te phalna la in Mizoram an chu asan thei anga tin ramri le state in rina tele chung ramri de pakhuwa te chuanin khautaka duty chunjom zel ani ang phalna neya Mizorama lo lu reng chu entry point a uluktaka screening kalpui chunjom zel ani anga Mizoram mi le sa lockdown awanga state pona Tangkhang te lo kir le dan tu ro manna chu COVID-19 lockdown awanga Mizoram mi le sa Mizoram pona Tangkhang te lo hodan tur kai hroina siam that revised standard operating procedure in asoi angin kalpui ani ang Mizoram lo lu reng de chu Sawrkar community hotel home quarantine facility nisom ni pakhat emo Sawrkar in abitu khun chung an om anga hemi chung hianin health department in RT-PCR test anti ang home quarantine hi atul zolbi ka chawpal ani anga quarantine om chung hianin Sawrkar in chhiarchhuahna asiam te chu thataka zom turani tin COVID-19 le arogya setu in register vek turani driver le handyman te Mizoram pona tanga bungrua la azin te chu Sawrkar quarantine facility an khosa anga bungrolak na an tho chung chu midang te nena in tlopo lovin quarantine facility atangin an thok anga load unlock nun ber atanga ni som palit nu an in lama ho phalsak an ni ang quarantine facility an om chung hianin an chung tele midang tlopo phalsak an ni lovang arogya setua in register vector ani state pon lamlir thei driver le handyman phai atanga bungrua ron thiar lu thin de chu an kalphung pangai angin khodaya an mani in eirong anin bol chop anga khochunga midang nen in chia pialovin an bungro an unload zo vele an let le ngalang an mungro unload chung hianin midang te atanga meter ni tala hla an om tur ani a arogya setua driver le handyman te hi in register vector ani All Mizoram Petroleum Dealers Association le Mizoram Tanker Drivers Association nuaya tanker driver le handyman Mizorama khosate Mizoram pon atanga oil lo la lut te reng chu an oil phur an unload nuwa vai reng te an omna tur ro mana chuan an khosa anga hemi hmun atang hianin chung den in tlopo lovin load an thiar thinang arogya setu in register vector ani achunga tarlan driver le handyman te hianin konglaka harsatna anto thula state control room toll free number 1070 le landline 0389 233 5842 emo 233 5837 le mobile number 9366331931 phone mangin an harsatna te an thlen thei don ani bungro choklu le chhiarchhuak dan chirang te state pona tanga bungro laklu thei zinga nitin mambo le bungro dang home department in order asiam June ni somni May ni somni pani sang ni somni manga aphal te chu
phalna hran pa ngai lovin laklu thei ani anga bungrot la tu reng reng chuan in m covid-19 mobile application a m pass mangin emo ziakin entry point a declaration an the lut tur ani hemi hun chung hianin close c1 a tel lo bungro reng reng laklu khap ani Mizoram chunga Aizawl bika Aizawl municipal area le district headquarter te atanga bungro chhiarchhuak emo la lut tur ten deputy commissioner nen atangin phalna an la tur ani a essential commodities tan ero phalna hran pa ngai lovang tin dor le sum don na le na thona mun Aizawl municipal area chung district headquarters le DC in containment area a apuana te chuanin dor le sum don na mun hon khap ani a ama ero chu nitin mamo essential commodities zorna dor mihring le random doi dor te clinic te thlai chi le leitha zorna te kutna thok tu te manro zorna te rancho zorna le bungro phur mamo oil te spare parts zorna dor te chu DC le VLTF emo LLTF te ruahman na siam angin hon thei ani ang mimal eizon na hna heng tailoring te weaving te carpentry fabrication te bakery le adang dang te chu phalna hran pa lak ngai lovin kalpui thei ani a na thok tu ten SOP on social distancing attachment number 2 zawm chungin hna an thok tur ani a na thona hmuna te hianin mi panga aya tam om khom phal aniloh ani khodang zonga chuanin dor sum don na le eizon na te chu dan pa ngai anga kalpui tur ani a ama ero chu atul dana zirin DC ten kai stroina khua khirna an siam theiang dor sum don na hun le eizon na konga malak na te chu standard operating procedure SOP for social distancing attachment number 1 a atarlan chhun zom chungin kalpui tur ani a Mipui in all samzoka thlai le chawhme an hmu theinan veng hrang hranga LLTF emo VLTF ten ruahman na an siamang dor zong damdoi dor tiam lovin dor zong chu tlai daranga a khar vek tur ani a Mizorama khwalzin chamek te hotela thlen phal ani a mi khwal te tana eile in buat saipo phal ani ama ero chu pon lammi hotela thleng mi khwal ni lo zong te chu an dong song tur ani lo zirna in sa khobiak na hmun le Mipui pun khom na hmun te a in kai hruaina dan tur zirna in training institute le sa khobiak na hmun te chu khar chhun zom zel ani anga ama ero chu hei hian an administrative office na pa ngai kalpui ero a huam lovang mi panga aya tam pun khom heng in nei lomna lungphun anniversary le birthday lomna games and sports te book release politics le polthila kal khom na inti hlimna angchi reng te chu hemi chung hianin huai hot phal anilo ani in khom le mi thivuina mi somthum panga aya tam pun khom khap ania hei hi kaushan le khotlang hruai tu ten khau taka kalpui tura beise kanni zinveiwa na le Mipui chetvel chungchanga in kai hruaina tur AMC area Aizawl municipal area district headquarters le deputy commissioner in containment area apuante atang lu le chhuah zinveiwa khap ania hei hian he lockdown ma a chhuak te hona damlo emergency te le chiat to thil thua chung khat laina in ko hote in veiwa na angchi kha huam lovanga ama ero chu an omna DC phalna LLTF MO VLTF te kaltlangin deal tur ani ang Aizawl municipal area district headquarters le deputy commissioner in containment area apuana chuanin neihtheih hmanga Mipui chetvel khaptlat ania hei hianin Sawrkar na thok duty te motor te ambulance te le medical veterinary emergency a man motor te
Sawrkar le private hospital a thok motor te essential commodities phur motor te le bank na thok office a kalna motor te telecom service duty na motor te le print and electronic media mi te kaushan minga motor register te bolhlopai motor te bongnute semna motor te le LLTF duty te neihtheih angchi bungrapur motor te chu a huam dawn lo ani tulbik thila chuanin aizola traffic SP te le district hrang le containment area a DC10 phalna an pe thei dawn ani Mipui wantlang tana in khuak hirna hriattur poimo te chu hemi hun chung hianin mi panga aya tampun khom khaptlat ani a hei hianin close e pathumna in khom le mithi vui program a huam lovang Aizawl municipal area le district headquarters tele DC ina containment area a apuana te chuanin phalna nei lo chu tuma in mani in le compound an chhuah san tur ani lova hei hianin hnuai mi te hi a huam dawn lo ani mingmira duty tura ruat Sawrkar na thokte office kal lam le holam te medical le veterinary emergency duty te le hospital na thokte banka thokte insurance te le ATM postal te telecom service provider na thokte huam lo anga bank insurance ATM te bakah hianin print and electronic media te cable le internet service a thokte le bongnute sem te le bolhlo pai haute petrol pump le gas delivery a na thoktu te courier home delivery le e-commerce service te le private security te heng ho zong hi a huam dawn lo ani tulbik thila chuanin aizola traffic SP te le district hrang le containment area a DC10 phalna an pe thei dawn ani Mipui wantlang tana in khuak hirna hriattur poimo te chu hemi hun chung hianin mi panga aya tampun khom khaptlat ani a hei hianin close e pathumna in khom le mithi vui program a huam lovang Aizawl municipal area le district headquarters tele DC ina containment area a apuana te chuanin phalna nei lo chu tuma in mani in le compound an chhuah san tur ani lova hei hianin hnuai mi te hi a huam dawn lo ani mingmira duty tura ruat Sawrkar na thokte office kal lam le holam te medical le veterinary emergency duty te le hospital na thokte banka thokte insurance te le ATM postal te telecom service provider na thokte huam lo anga bank insurance ATM te bakah hianin print and electronic media te cable le internet service a thokte le bongnute sem te le bolhlo pai haute petrol pump le gas delivery a na thoktu te courier home delivery le e-commerce service te le private security te heng ho zong hi a huam dawn lo ani zandar sari le achanve atanga zingdar li le achanve inkara pon chhuah khap ani a hemi atan hianin district magistrate 10 section 144 CRPC tlo chanin in khuak hirna thupek an chhuah hei hianin COVID-19 kai hnoya duty te phai atanga essential commodities te le home department ina aphal bungrapur te le an phurtu te le anloh tu te le district magistrate in aphal na apek te chu a huam dawn lovani pon chuak tu reng chuanin mai an tuam ngei turani a mai tuam na hianin mui le hnar a khu ngei turani wantlang mun dorte office te le dam do in le adang te akal tur te chu meter ni tala in hlata an om tur ani Mizoram Sawrkar office hrang in kai hruai dan tur Group A officer Aizawl district headquarters danga thokte chu danpa nga in office kal tur ani a Group B chu za somnga in
za som nga in ani kal chhok anga group C le D staff te ro chu mun thuma thena mun khat zelin anin kal chhok ang secretary head of department emo head of office ten in kal chhok dan tur chu an ro man anga atul da na zirin group A B C D te chu achunga tarlan aya tampo kal turin arwa man theyang Mizoram chunga central Sawrkar office rang entirnan RBI tele financial institution dang te chu an headquarters atanga in Ngaithlatute andon angin an kalang health department a thok tu te home department le hnuai a thok tu rang police te home guards te civil defense te fire lampang te disaster management te civil aviation te excise te forest lampang te le PWD, PHC, PNE department a technical staff tele aizol khopui le district headquarters nilo mundanga Sawrkar office te chu apanga in an kalanga Sawrkar na thok hrisel lona benvon nei tele now pai te chu head of office 10 medical certificate ngai lovin commuted leave an pethei donani head of office 10 khau takin SOP on social distancing an kalpui tur ania tul biga lo chuanin meeting nei lo tur ani ahu hova inron khom soi ho ngai thila chuanin a thei chin china video conferencing le online mode dangte mantang kai sham tur ani a meeting turin district officer te aizola ko lo tur ani department emo office dangte nena indoor tulna thila chuanin email emo electronic media man tur ani a Mipui in Sawrkar department ral khata tanga andor theinan department in information technology and mangtang kai turania hemiatan hianin atul angin ICT department in ma ala ang malak dan chungchang aizol municipal area district headquarters le DC na containment area apuan chunga ramhason na le mimal na kallaklo chunjom lova chiatna thlen pal thei thil angchi te chu social distancing zawm chunga kalpui chunjom phalsak ania mun khata mi panga aya tam tho phal anilowang na thok tu te veiwa na thila ero local level task force te VLTF te phalna le hriatpuina lak tur ani ang mundanga ero chuanin khuah khirna a omlowang khang kan soitak te zongjong kha Sawrkar thupek ania heng thupek zawmlo chu Disaster Management Act 2005 section 51 atanga section somruk the Mizoram Containment and Prevention of COVID-19 Ordinance 2020 section 5 le IPC section 188 mangin shemthei ania Sawrkar in heng thu chu asiam te hi atul dan azirin a ennonin atidang lam theidon ani Mizoram Sawrkar ina social distancing chungchanga Mipui te zomtura thu achwa social distancing hi mi zinga kan oma in hlattok taka om physical distancing ani bera chu chuanin na thona le veiwa velna zongjonga midang nena in hlat thatok taka om hi akok ani COVID-19 shi kai theina taksa in sik khu ha chiao chil perleng vel le adangte atanga kan him theinan midang nen meter ni tala in hlata om atula lockdown zo hnu point film khurzui alanga ivio awangin social distancing hi lahman zui zel atul ani Sawrkar pol le mumal office rang sumdon na le thil siam na mun in le lo din na manrolak na mun ranga tele ele in zorna muna in Ngaithlatute chu hnuaia tarlan ang hi ani don ni Sawrkar office pol le mumal office tetana hriattur chu head of department head of office ten khau takin pisa chunga social distancing an kalpui turania midang nena indorin mai tuamna man ngei turani head of department emo head of office tin te chu office von file ti thiang lim konga mo phurtu anni anga office chunga kutsilna manrua sabun le tui emo hand wash pangai angchi an buat sai ngei turania office gate le kotkaya kutsilna turemo hand sanitizer emo anda anga office building lu tu reng in kutan silvek tur ani office chunga phalna lamhasalavin pon lammi dor tu lu tir phallo tur ani a head of department emo head of office ten an officer lir theile bungrua pon lam atanga lo lu te chu
ti thiang hlim dan tur an phak tokin an ro man tur ani office building le a chhevel a hnuai tarlan te hi uluk takin ti thiang hlim thin tur ani office luka te office kot le a chhevel te le office building te office canteen te meeting room te conference hall te veranda te le bathroom le inthiarna toilet te office building bang te step von ban te tin office bus le Sawrkar neihtheih staff te chu office kalna atana ro mana registration certificate a seat omza che passenger phur tur ani anga driver le a phur ten mai tuamna an hmang vek tur ani office na thok damlo na nei sa emo hrisel lo na big nei le naw pai te office kal theilo te chu chol pek ani ang tul biga lo chuanin meeting nei lo tur ani a hu hova in ron so ho ngai thila chuanin a thei chin china video conferencing le online mode dangte man tangkai ram tur ani department emo office dangte nena indoor tool na thila chuanin email emo electronic media dang man ram tur ani bill hang electric te tuite phone bill te pek na hmuna te tum khata mi an pun khom treu lo nan ro man na fel takin siam tur ani online a bill pek war ni se Mipui in Sawrkar department te ral khat atanga andor thei nan department tinin information technology an mangtang kai tur ani hemi atan hianin atul angin ICT department in ma aladon ani na thoktu te chu chuna office cantina chol rual veklova a in choka an chol dan tur le an ei dan tur ro man na siam bok tur ani Sawrkar le mimal office a thokte hi arogya setu a in register vek turin head of office ten an shiltha tur ani bazar dor le sumdon na hmuna in kai suai dan tur bazar dor le hmundanga kal tur reng chuanin mai an tuam ngei tur ani mi pathum aya tamin dor pakhat an hak tur ani lo dor hak tu ten mai tuamna an hmang reng tur ani faina abik takin kutsil fai an war tur ani dor nei tu ten dor tu tur te din na tur meter ni kardana an rin lok tur ani dor chunga po meter ni in latin anom tur ani thlai le chome dang zuar ten an thil zor te fai takin an en kol tur ani thil zuar reng in mai an tuam ngei tur ani thlai theile sa zorna VLTF te LLTF ten an ro manna mipui anin hnai chil lutuk lo nan mipui din na tur meter ni dana an rin tur ani atulangin bazar mun bi kher nilo school kot zol in khelna field tual zol tele mun rem chang dang te po atulanga ro manna siam ani na tho na mun danga antirnan construction te manufacturing te services le logistics ang chi te na tho na mun chu fai takin von tur ani na thok tu te in thiar na le in sil fai na tur ro man ngei tur ani hemi atan hianin anei tu a chhor tu te thawin mo phurna an la ang na thona hmuna te hianin kumlama upa damlo na nei sa emo hrisel lo na big nei te le naw pai te chu chhor lo tur ani na thona hmuna te hianin tum khata mi panga aya tam tholo sham ni se tul big thila mi panga aya tam tho atul ani chuanin in hlat taka omin na tho tur ani lo nei tu te le huan nei tu te ranvul tu te sanghadil nei tu te le athok tu te po an na thona mun thewa midang ne na in hlat theyang ber zelin na tho tur ani ang puan thuina te lumena te le phekhok che siam na te mi panga aya tam omphal ani lova ador nei tu in ro manna asiam don ani bungro lot le anlot chungchanga bungro phur tu driver le handyman ten na thok tu te an tok tur ani lawa unloading po na tho na hmuna worker ten antifel tur ani a thei chinchina na thok tu te hian arogya setu apps a anin register tur ani